Bishop Twinomujuni yashaba abanya-Uganda ngo tubashemerire kubore cyo kurya babana bakorese mikono yabo ahabwo kuba Uganda nense n'itaka ry'orwezo ni bashaba imabasa ko bari aha n'abayihanganye itu tutakariye embibo kandi naboni kushaba muri byona omanye ngo korukora omukora noshikirize biroto byawe. Chairman wa boda hawa Jubilee Sacco yashaba abakozi kureba ngo bayambana okora intunguka hamwe wo kumanye cyabine competence nibetenga kuyamba batakazize yinabine capability nibenda abantu bakope muyambana ekiro cy'abakozi mu ihangane kikuzubwa buri cyubanza cyo kwezi kwa 5 buri mwaka kandi hakere cy'abakozi nibegito kutera tochi omirimo yabe barukora ihangeri shemerere kwesima kuba munsi ene obutungi oburanga yagire itaka ry'orwezo toshemerere kuba no fako binofa oryo mworo no bure cyo kuriya wabo tubiri mu ihangake izobere ritahanira kuzubwa kuyihora kumorunana 94 nekigenderwa cyo kwijuko mu gasho gw'abakozi bona omunsi gashakwa Abraham Muganzi.